vas pozdravim, moje ime je Vesna Tudić, predstavljam recepcionere, ja inače sam u hotelu Marijan radila, trenutno ne radimo, nadamo se skorom otvorenju i uspjehu u poslu. Dugo radim u hotelima od svoje završene škole, to je neki 20 i nešto godina. Samo u Marijanu sam 22. Puno lijepih događaja, ja bih rekla nikad ružnih, nisam doživjela. Voljela bih i dalje biti u tom poslu dok god mogu, nadam se i hoću. Možda milion priča ima. Trenutno mi pada na pamet jedna koju mi prepričavamo i dan danas kad se sastavimo u Jankavici. Naime, radi se o jednom stranom gostu koji je kod nas često boravio, Norvežanin, danas tako nešto sjevernjak uglavnom. Često je dolazio poslovno, boravio u Splitu i obično je bio 4-5 dana u komadu, pa tjedan nema i opet i tako. Mi smo postali s njim jako bliski. On bi često po noćne smjene ostaja s nama, puno priča, znači se kako. I mi smo ga budili ujutro kad treba reći to i treba se buditi na avion i da je čovjek doma. Međutim, mi smo se, kad je on otišao spavat, mi smo se zapričali, izvezali i tako i zaboravili smo ga buditi, recimo u 4:30. Sat vremena smo ga kasnili budit, čovjek ima avion, dakle mora stići na aerodrom i tako. I ništa, ja sam preuzela tu dužnost da ga kao žensko probudim i zaželim dobro jutro, da bi se on nakon 15 minuta sjurio doli sa poluspakiranim kuferom s kojeg je izlilo od svega i svačeg. Jako je bio ugodan sve te mjesece što je dolazio kod nas, međutim tog trena je bio pjesan ko lisi i viče koliko je sati, kako me niste budili, tako kasnim na avion i to. Mi smo među vremenu naravno na recepciji pomakli sat, jer je unazad sat vremena, sve naše zatove, a mi njemu kao čemu gospodina pričate, mislim. Jer vidite, evo sad, pogledajte sat, i on stvarno. On je skinuo sat koji je bio ovako skup i tako to i opol s njim i ono kao nema onime i normalno taksi je već bio tu koji smo mi navučili za njega i odvezao čovjeka na aerodrom. Naravno da je zakasnio na avion jer je ipak sad vremena. Međutim, više je sljedeći, nije bitno, kad se je vratio sljedeći put, on je nas sve počastio jer je najoriginalnija naša baza bila prevara u biti jer je nauzili, ali s ovom šetnje. Tako da nam nije uzemno na zlo, mada mu je bilo jako bitno da stigne tada je bilo u određeno vrijeme. Eto, ja ću dodati toliko. Ništa, sad je red na mene. Ja se inače zovem Tonči Drlje, šef hrane i pića sam ovdje u hotelu. Kolege su sedili, ja sam mislio da siditi, a morat ću odgledati sa visine šta ću ja. Ja potpuno razumijem gospodina Antu Pekovića, nemojte ga suditi, meni je prpa samo tako. Po pitanju čašćenja, rado bi nas počastili, ali upravo ventura vamo na šanku, tako da smo i da će ove priče, ne znam, kolega da će to malo drugačije pričati, ja sam pripremio priča i priča. Tako da nećete tako lako dobro. Tako da nećete tako lako dobro. Ali kako je šank velik radi, traje. Ništa kao što sam rekao, već dugo i niz godina radim u gostiteljstvu, radio sam početak moj od srednje škole za konobara i ovdje praksa u hotelu Park, pa vanka po restoranima, pa po putničkim brodovima, a prapočetak svih tih događanja i struke, čovjek uvijek pamti nešto što se dobro dogodilo, nešto što je lijepo, nešto što je smiješno, što može jednostavno se pričavati prijateljima. Kako sad oko dosta često drugi povijek pričamo neke priče, tako to. Prapočetak vam je moj bija sljedeći. Došli smo jedan dan na praksu, kolega i ja. Kaže nešto ovako malo posla, nešto se radilo za ručak i govori šef, kaže kad sredite te goste, daran je po svakome po svoj stol i kad sredite te goste možete ići. Međutim, ovaj kolega moj, on stoji do negdje, smo drugo podilje već staje, sad nije bilo priča na busu. Pazite, naučnica, znači.
treći razred srednje škole, koliko je to godina, nemam pojma. I njemu gost između ostaloga naruči, sjeća se vrlo dobro ko danas, kreni Juko Dragić. I sad njemu je panika na autobus, sad ćemo s to Juko, uzima Juko, nosim. Sve puše, sad ja ga gledam, ono, ništa dođe do gosta, kao dobar dan, izvolite si, kad se gleda gostu. Kako, gospodine, nemojte se ljudi, ja vas nešto zamoliti. Ne znam, kao, recite, znate šta, meni je prišao na autobus, ako možete na bazinu koji su mogu to pokupi, rekao mi šef da mogu ići. Možete dobro nakon, čovjek se uzme Juka, ali on stoji kraj njega, on se sad je bravo, hvala vam lijepo, doviđenja. On je tako Juka i otišao će jedno. To je taj početak. Onda sam vam ima jednu, pa ne znam kako da to nazovem tu priču, tu sam stvarno mislio šta napraviti. Radio sam na putničkom brodu kao konobar i početak je kruza, to jest krstarenja, dolazi grupa. I sad nam jednog gosta, odmah čim sam ga vidio, ja sam da će tu biti neki problema. Doručak je odmah prvi obrok. Gospodin sjeda stol, dobro jutro, oni vamo tamo kako ste spavali, ovo ono, kaže, nesite mi vedricu leda. Ja mu nese vedricu leda, kava, čaj, kao će gospodin kavu, ja mu nijem kavu, hlad. Pa ste nije niti provali, hlad. Ja govorim, dobro, je stvarno kao hladna. Odem tamo u ofis, na tankari za one velike makinje, to je ono. Kavu, donesem mu ponovo ulijem, hlad. Čovjek nije niti provao. Šta je s ulijem, ono? Ja govorim, dobro, ništa, odem tamo ponovo u ofis. Ja govorim ovome kako kuva, daj molite, stavim neku teču, malo to polira, to kuva, uzme novu termosicu, vruća termosica, sve, dođe ponovo do stola, ulijem ponovo u šalicu, pogleda, it's cool. Pa, nema sad druge. Uzme lijepo šalicu, uzme lijepo sve to, odnesem tamo u kužinu, kuva stavi na ploču, šalicu, to se užarilo, a sve s rukavicom tribate drugi. Sad ja odnesem tu šalicu, stavimo na stol, ja govorim kada bude pažnja, šalica dosta vrila. Jesi skopio. I čovjek uzme neko litre kocke leda, stavi na kavu i svako jutro tako, 7 dana krstarenja svako jutro. Neodoljivo želim nešto reći, ali mi je rečeno da ništa ne smijem govoriti ako nije marketinški. Ja sam stvarno mi rekao, Vukniću, ali marketinški ne smijem govoriti. Ovo svi ko uzmete ovi šampanjac morate ispričati priču, to znate. To ide intravenozno, ne? Ne, hvala vam. Hoću, a ja još pričati. Još da pričam. Tek smo počeli, bravo. Evo jednu priču moram ispričati, mislim, to je, ja sad kad se toga sjeti mene smije uvati. Ta priča obiluje ovako dosta latinskim izrazima, spominjanja, ne znam, muških, ženskih spolnih organa i tako tih stvari. A početak vam je sljedeći. Prije možda neke 3-4 godine, ljeto, večernji sati, recepcija hotela Park. Kolega stariji, iskusniji, radi na recepciji, a tu nešto sam se vratio po recepcije. Dolazi gošća, dobra večer, poštovani. Ja sam sad i tak, imao sam rezervisanu sobu. Plesku naučara, tako večer, da nam došli, ovo ono. I sad, kako ste drugari, tako to sve skupa, ovo ono. I sad nije prošlo 2 minute, gospođa vadi bocu viskija, pun. Evo da poželimo dobrodošlicu jedni drugim. Gledamo, kakva je dobrodošlica, šta je dobrodošlica, ja govorim, gospođe, nemojte se ljuti, to je recepcija, govori šank je vam. A šta bre menja, šank ko šank? Hajde, sad smo tu počeli tu, pa kako popili tu gostu, viskija, ovo, tamo. I ja govorim samo, morate s nekom gostu stvari neku komunikaciju, priču, ja govorim kako ste došli, kako ste putovali, pa naravno, kaže, sa autom sam došla. Kaže, če sad vidiš mašinicu, kaže, tu je na parkingu. Kaj moramo će ja vidjeti? Stojali glanc novi, kaže, čekaj, daljinski, ono na vratima, oni pun zna, to na vratima stojadima, mi skočimo pol metra. Vidiš bre šta je mašinica, ovo super auto, odlično, ovo ono. I sada vas vratim tu cijelu priču, to je bilo pa jedno lijepo uvodno iskustvo sa njom. Odmah sutra da ujutro, Tomčija dođe bre vama, ja došao, kaže, pa dobro, reci ti meni su li tvoji konobari stavno toliki idioti. Ja govorim, kako će gledati? Pa ja im govorim, kaže, da kad mi donesu uz lozu, čašu vode, ne jednu, ne dve, ne 3, ne 5, nego 4 kocki leda. Pa je li to problem da zapamti? Ja govorim, dobro, da, riješit ćemo to, budite bez brige. I sad je to svako jutro trebalo to ispiranje mozga s tom vodom, ledom i to se isto zaboravio. Gdje god sjela je, tu je morala biti jedan buket svijeći. Sad smo mi naravno nas ide tu pa kiće, pa treba, tamo pa
sad je ona došla u biti prodati neki svoj poslovni prostor koji ona imala ovdje negdje u Splitu, to su bile puste odreti, sve se pilo, častilo vamo tamo i naravno dolazi PID, to se skupa plati tu zabavu. I jedno jutro ja dolazim na posao, idem ovdje na recepciju, gula samo tako, a direktor, ljud, nervozno, žičan, ono. A ona stoji na ovamo na recepciji, naslonjena ovako duvan u ustima, pa vi stvarno niste normalni, vi ste kompletne budale svi ovdje. Šta je sad? Sad direktor govori, kad platite račun, ajte čak. Odakle da ti platim? Ono, kako što sad plaćanje, ovamo tamo. Samo da govori kao, pa pustite me do one Beograda, ja ću da dignem tamo zajem, jasno, platim ono, plate račun ide čap, pa stvarno niste normalni, odakle bre da vam platim? I sad između ostaloga je došla tu i policija. I sad kao ona naravno vidjela tu kako je stala na recepciji, kako je vidjela policajce, oho, evo i drugovi milicionari. I sad naravno kako je došao jedan od policajaca, ona ga zna, a zna ga iz toga razloga zato što je nju možda prvu ili drugu, treću večer toga boravka kod nas u hotelu ukravljene tablice sad. Ona je prišla prijaviti ovdje vamo i upoznala se ona sa gospodinom Stipom, a to nije bitno sad već kako li se zva. I sad dolazi tu policija na recepciju, kao vaše ime prezime, sad ona govori, adresa, kao Kopitareva, Radina 11 Beograd, kaže ovdje razija 200 metara prema tamo negdje, policajac meni to ne interesira. Druže, nikad sad ne znam kad ćeš da navratiš u Beograd. I sad, ajde, to je sve skupa prošlo, to je bilo budovani mufljuzi, razno priče, mamu, čaleta, kevu i tako, to je sve bre normalni, to sve skupa. I sad, tu damo baš u tome ti ljevome kartunu, sidjela jedna gošća Amerikanka i sad ona to ono čudno čudi da se gledala vamo tamo i nakon nekog vremena gošća se digne i ode čak. Međutim, tu su njoj ostale naočale od sunca. A prije toga, ona tu na recepciji pita mene, kaže, Tončija, da te nešto pitam, nego recite. Reci ti meni, kaže, ove loze što ste vi častili Mirjanu, za to džaba na račun, nego hoćeš li? Ništa neću džaba od vas, sve na račun. Pazite, nemaš im platiti. Pita ovoga kolegu na recepciji, kaže, deki dete, reci mi parking, je vama džaba ili se plaća? On kao, plaća se, vi ne plaćate ništa. I to na račun, ništa neću džaba od vas. I sad kako se ta gospođa digla, išla je u sobu, ovih kolega sa recepcije se digne, uzme naočale i stavi tu na recepciju. Ej, a sad tu je Mirjana, tu je kao gospođa Stila, zapalila gulan. Sad ono sama sa sebom bruntula, grinda, ono, i vrati se ta Amerikanka, ono, cijela iznebušena, tisna naočale, ako ne zna sa recepcije, više leji i još sad glasi se skije. Ali ona ne čuje ništa. I ova sad priko nje kopa, rovari tu. Oko stala pa je gleda, digla se, beži bređu u kelu, mrškali, šta nije, kako se drži. I sad ajde, kao ja rekla kada su tu naočale, sad dolazi na recepciju i kaže, pa znaš šta ću da vam reći? Kaže, pa nije čudo da ste vi budale kao sam gosti ovakvi idioti.